akungabulawa isintu sethu njengabantu abampisholo. Yebo isintu siyinto okwaziyo ukuthi uzikhethele yona wena, kodwa ekugcineni siyakuvezela ukuthi sona sumgogodla wempilo yakho. Kuhamba isikhathi sikulande sithi buya uze la uzogcina konke kwakufanele ukuthi ukugcine. Mina bafowethu ngiyadabuka ngempela ngoba abaphathi bethu ngiyababona mina ukuthi izinto eziningi ezithinta isintu sethu basibeke emuva. Isintu sethu manje sekungathi sona siyacindezelwa, sekungathi manje isiko lethu nesintu sethu nako konke izinto lezi esizenza ngoba nakusichitha isikhathi, kanti hayi ngoba kunjalo. Lezi zinto sizenza ngoba thina siyaqonda ukuthi ziwukuphila kwethu. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele kwaze kwasa amanxulumo esibekelana. Nina bakanodume ehlezi kaMenzi, ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ngumlekeleli wakaMbanjwa. Kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba, untombi siyamncumela, unsizwa siyamkhomba, silwane esincane saphuma ehlathini ekseni kovivi, sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe, ikhole likhola ngenhliziyo, lingabhana kancane esontweni, uxhamxhamu sathenkankani lakhala lathi ngahamba lithe selositha lathi ngahamba. Kuqilaza umthakathu sabathe uyagadla ziyephuka umjabulelo ngomamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka ukuthi faca. Ngumshana wakofuze fulelo mashiya amahla ngathi azoshumayela njengoba wabona nje lawa wama ngathi azothi John 2 verse 3 ufundeka kanje. Umzukulu kaDuma phansi igabeli mabanga kathumbula tshatatsha ngishabo sibalo labashisa utshatatsha kapheshe upheshe kwaMaguyane uMaguyane kavaphi uvaphi kaNokhonjwa. Uma kuthi sana kusijoyina la kwi-channel yethu bafowethu sifundisana ngezinto ezithinta isintu sethu njengabantu abampisholo, siphinde sibuke nezinto ezenzakalayo ngaleso sikhathi esiphila kusona thina njenganabantu. Sike sithande ukuthi sibuke nezigameko ezisuke zenzeka ngaleso sikhathi ukuze kubonakala ukuthi konke sikukhulumayo siyazibuka nezinto ezenzakalayo kuleso sikhathi esiphila kusona. Wonke umuntu ke bafowethu ke uyabona ukuthi kukhona ubhubhane lolu olibhebhetheka umhlaba wonke engeke ngalibalula igama lalo. Wonke umuntu uyalazi lo bhubhane ke bafowethu indlela elifike ngayo bafowethu lifike kabi. Malifika kabi lafika sengathi lizocindezela ngokwenzeka kwezinto ngendlela izinto ezenzakala ngayo. Masibuka imithetho ephakanyiswe abantu ikakhulu ababaphathi bezwe, masibuka ngala ngasohlangothini lwesintu, imithetho ibonakala sengathi ngempela yasicindezela thina njenganabantu besintu. Yini yenza lokho? Sithe masibuka sicubungula sathola ukuthi abaphathi abasiphethe izinto abazibuki ngehlo lesintu kodwa bazibuka ngehlo lasentshonalanga. Uzokhumbula ukuthi njengoba lo bhubhane libhebhetheka umhlaba wonke kube sekuvulwe ezibhedlela, kwavulwe emafamasi, kwavulwe emakliniki, kodwa isigodlo zabelaphi bendabuko zabe sezivalwa. Okubufakazi obuqanda ikhanda ukuthi abaphathi bethu abasiphethe izinto abazibuke ngehlo lesintu bakhohliwe ukuthi thina sabantu abampisholo simpisholo nje. Impilo yethu inqike enkomo kubantu abangasekho, impilo yethu inqike enkomo nje kubantu abangasekho. Thina njenganabantu abampisholo kukhona izinto zesintu ekufanele ukuthi masizenze ukuze sikwazi ukuthi siphile. Kukhona abantu othola ukuthi ukuphila bakuthola ezigodlweni zabelaphi bendabuko. Kukhona abantu ukuphila ekudingakala ukuthi kuze bahlole ukuthi yini inkinga empilweni yakho umuntu kufanele ahambe aye kumuntu owumelaphi wendabuko. Kodwa manje abaphathi bethu abasiphethe kulezwe lethu bathathe isinqumo sokuthi isinto basihlehlise basibuyisele emuva. Yini basihlehlisa isinto basibuyisele emuva na? Ingoba izinto abazibuke ngehlo lesintu njengoba thina sabantu abamnyama kodwa bazibuka ngehlo lasentshonalanga. Engeyona into enhle leyo ukuthi izinto bazibuke ngehlo lasentshonalanga ngoba thina siyisizwe esimpisholo asibona abantu basentshonalanga. Thina asiphili ngemjovo. Yebo bakhona abaphila ngemjovo kodwa bakhona laba abangaphili ngemjovo. Koze kube nini isintu sethu sibukelwe emuva okanye sibekwe emuva singabekwa phambili? Ngoba phela thina njenganabantu abampisholo kukhona abantu othola ukuthi ukugula kwabo akukona kwabo kodwa ukugula kwabo kulele ebantwini abadala bakubo abathi mabedlula emhlabeni badlula kubaphethe lokugula. Kungani ngiqhakambise kakhulu leli lokugula? Badlula kubaphethe lokugula. Sizwile la kuthiwa khona abantu mabeshonile abasezuye ekhaya
bazosuka emakhazeni bahambe baye labo ofihlwa khona ngokwesintu sethu ayikaze yenzeke into efana naleyo ayikaze yenzeke futhi akufanele ukuthi yenzeke ngoba leyo nto akuwona umdlalo kodwa manje abaphathi bethu bayasixaka ngoba bona bampisholo isintu sethu bayasiqonda kodwa manje ibona kanye abasibulalayo kunokube baqhamuka nendlela ezithile ezizolekelela ekutheni ke labo bantu abasuke sebedlule ngalo bhubhane abathi mabethathwa behamba beyemakhaya bese kube khona izinto ezizovikela labo bomndeni wabo okuthi kufanele ukuthi babageze uzokhumbula phela ukuthi wonke umuntu medlulile emhlabeni kubalekile ukuthi ageze usuke egezelwa ninampu ngayisinto umuntu osuke edlule egula emhlabeni umuntu ogulile lo muntu kufanele ukuthi agezwe umuntu odlule ngesikhali naye kufanele futhi ukuthi agezwe umuntu odlule ngengozi kufanele ukuthi agezwe kodwa ukugezwa kwabo kuhlukene noma ngabe imuphi umuntu oshonile kusuke kubalekile ukuthi agezwe manje lento ibhlungu ukuthina njenganabantu besinto ukuthi abantu basemakithi uma ukuthi bazodlula ngalo bhubhane abasezukwazi ukuthi bagezwe lokho mina njengempunga yesinto kungitshela ukuthi imkhokha isazoba mningi kakhulu ngoba uma kuzohamba umuntu ngalo bhubhane na kanjani phela isintu sethu sithi upelepele omdala uyavuka ogqokweni okusho ukuthi ke manje izikhathini ezizayo uyophinda abe khona futhi umuntu oyophathwa yilona igciwane elifana naleli nakuba bengeke besakwazi ukuliqonda ukuthi ngempela sekuyilona leli limphela kodwa lento bafowethu izodala imkhokha mina njengempunga yesintu ngiyafisa ukuthi abaphathi bethu bangayibuka ngamanye amehlo lento ukuthi abantu abazodlula ngalo bhubhane abangayi emakhaya futhi abangagezwa uma kuukuthi kufanele ukuthi thina njenganabantu siphile bazokwazi ukuthi baqhamuke nezinye indlela ezizolekelela ekutheni abantu bavikeleke laba abayimndeni yabo uma bebageza ngoba uzokhumbula phela ukuthi ngenkathi bebathatha bebafaka kulo plastic bese belapha emakhazeni bafakwa abantu hayi ukuthi bafakwa imishini lezo nguboke ezobe zigqokwe labo bantu abazobafaka ku plastic njalo njalo abasebenza emakhazeni izona impahla ke lezo ke kufanele ukuthi kuzanywe ukuthi ziphume ziye kulabantu laba abazobe sebeshonela beshonelwa yilo muntu lo oyilunga labo odlule ngalo bhubhane kube ukuthi ke bona bayakwazi ukuthi bamhlanze kahle bamgeze benze nesiqiniseko phela sokuthi ngempela lo mzimba abawufihlayo umzimba wabo ngoba mawubuka lento buningi umngozi abantu bazofihla abantu engebona sizwile futhi kukhulunywa ukuthi umuntu ozotholakala enalo lo bhubhane sebezothatha baqoqe ndawonye bahambe bongcwatsha ndawonye ayikaze yenzeke into enjalo bafowethu akungabulawa isintu sethu njengabantu abampisholo yebo isintu siyinto okwaziyo ukuthi uzikhethele yona wena kodwa egcineni siyakuvezela ukuthi sona sumgogodla wempilo yakho kuhamba isikhathi sikulande sithi buya uze la uzogcina konke kwakufanele ukuthi ukugcina mina bafowethu ngiyadabuka ngempela ngoba abaphathi bethu ngiyababona mina ukuthi izinto eziningi ezithinta isintu sethu bazibeke emuva isintu sethu manje sokungathi sona siyacindezelwa sokungathi manje isiko lethu nesintu sethu nako konke izinto lezi esizenza ngoba nakusichitha isikhathi kanti hayi ngoba kunjalo lezi zinto sizenza ngoba thina siyaqonda ukuthi ziwukuphila kwethu uma singazigcini ikusasa lethu angeke lakwazi ukuthi liqhakaze uma singazigcini sodalela isizukulwane sethu ukugula okukhulu ngesizathu sokuthi uma thina lezi zinto lezi singeke sazenza izinto ezidingwa amathongo ethu imndeni yethu nesizukulwane sethu nengane sozizala zothwala inkinga zidonse kanzima kungafanele kanti yina abaholi bethu bafowethu abangazange bakhombise ukuthi thina njengasabantu abampisholo sabantu abenza amasiko abakuhloniphe lokho amasiko ethu angagcine limala elinyazwa izinto engafanele ukuthi azilimaze omunye umuntu ukuzothi mpunga yesintu mina bekade ngizokwenza umsebenzi kodwa manje ngesizathu sokuthi ke nantu ke lo bhubhane lolu lusabalela umhlaba wonke nezinto zimisiwe ukusebenza ukuthi kungenziwa lutho ngenza njani uma kuukuthi lo msebenzi kufanele ukuthi uwenze uyazi ukuthi akuwona umsebenzi esekuphoqa mhlawumbe ithongo selitheke ungaphuma ngisho isidumbu uma ungawenzi kubalekile ukuthi uthathe inkukhu ozahamba uyoshweleza ngayo ubabikele abantu abadala ukuthi nina bosibanibani njengoba kade ngithe ngizokwenza umsebenzi lo msebenzi angisezuwenza ngesizathu sokuthi kukhona isimo esibhekene nomhlaba wonke ubhubhane olubhebhethe kumhlaba wonke manje kumisi ukusebenza kwezinto nabantu ukuthi bahlangane
ngokuhlonipha ke lo mthetho okhishiwe ngiyacela ukuthi ke lo msebenzi ngiwenze isimo uma sesilungile umsebenzi bafowethu uzokwazi ukuthi ushweleze ucela ithongo ukuthi ucela ukuthi uwenze ngelinye ilanga isimo sesikuvuma ngoba ke bafowethu ke sibonile nalaphana abomthetho befika komunye umuzi nakuba kona sekuyisikhathi esedlulile kakhulu kodwa ke nawe wakubona labo umthetho befika khona bafowethu bechitha inyama okungeyona into enhle leyo bafowethu inhlonipho ibalekile kakhulu noma ngaze kuthiwa uyena umuntu omthetho kodwa kubalekile ukuthi inhlonipho ube umuntu onenhlonipho ungenzi into engenaso isidingo ngoba lewa msebenzi bafowethu ababekade bewenza labantu umsebenzi wethongo okusuke kuthuse kakhulu ke abantu abagcina begcindezela kuba yibona abantu abampisholo ogcina ungasazi ukuthi kanti bona ogcina ungasazi ukuthi kanti kwenzakalani esizweni sethu sakhile sabantu abampisholo ngiyafisa ke futhi ke ngiyimpunga yesintu ukuthi amakhosi onke sengathi nawo angangenelela kulodaba ikakhulu lo daba lolu olithinta ukufihlwa kwabantu basemakethi ngaleko ukuthi babone ukuthi ngempela imizimba le ezofihlwa imizimba yabo yini ngoba uma uyibuka lento inomngozi obukhulu kungathatha umzimba uthi ufika lo mzimba enizofihla nina uthi ufika lo mzimba enizofihla kanti akuwona umzimba welunga lenu lomndeni ingakho ngifisa ngeyimpunga yesintu ukuthi amakhosi asiphethe sengathi angayisukumela lento bese akwazi ukuthi ayifakele izibuko ayibuke kahle ukuthi ngempela angeke yini silimaze isizwe sonke sikaMthaniya kodwa mina njengempunga yesintu ngiyakusho lokho ngiyakuveza ukuthi isizwe sikaMthaniya solimala uma ngempela lento ingagcina igunyazwa kube ukuthi yona into eyenzakalayo akakwazi ukuthi umuntu angasuka emakhwazeni angangena ekhaya uzokhumbula ukuthi umuntu umefihla ukathathwe ayodluliswa endlini yakhe kuthiwe sibanibani nandi indlu yakho njengamanje nake sesiyakuthatha ke manje sesikusa endlini yakho yokugcina kokwenziwa nini konke lokho lezo zinto bafowethu azona umdlalo kodwa ngiyimpunga yesintu hayi ukuthi bengigeqa amagula hayi ukuthi bengiphikisana nomthetho obekiwe kodwa ngizwakalisa ilaka lami njenganomuntu omele isintu nomkhulumeli nje wesintu kuze singafi bafowethu ngiyimpunga yesintu bafowethu angibonge kakhulu ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe niyibuke imfanekiso eqoshweni phinde nidluliselena kwabanye ngoba siyakholela ukuthi nabo izokwazi ukuthi basize bese sithi ke nje impunga Pati bakala nje yini njalo Pati bakala nje yini Nange tata mwanta milongo Wachachi komishiye kodete Wenye gaba Anjina mafuga